Tal quanto ele vai ngoltai au mai Samoa nei ia ele make joi se tasi vai ngoltai vai tasi ia patau na ko ele tulo ia me se lava matai ai ele tulang ada ngate pandai tate tulo ia amal sami maki ngota ia ele nei kai au maka te sei mesu ole vai ngoro piso penga feva ala lo tau tomo la to Polokalame le fai ole fu ina le ole ai du mo ni se tu la fono mo pa ta o te lo piso penga feva ai foi pa ngota ino ngata fale ma pingota tulang pa pena ia le la tu su yo lo piso ia na te fai lo ina ia pa nga ia mo ia mai go fo i to ngai ele mo ni aso lulu o ngato no le me ele o telisi el temile ia ai usme ia fa fonga lo fionga pasalo fatu le pa ia malu mai mo ni taia ia lo ngolu i peo se ali singia me lo fisa fa nga fai pa le tai me lo fa tino mo na luena le bonga po ia mau el mate ma tau mo fa bonga ia au nga ke le e ka koro ku la ngo idi a ke mingi ka inga la le to sia le ku ya le ma wale atu le asi ya mai si tuina ia pe o le sao ma le mas ya mai si tuina fanga fa wale atu luma o le fanga fa wale o le pudu tele o ia lo ma wale pudu o ma wa ia kuenga ese sinapa malai aka to sila ane le pizzo le inshore por vanga al costo che le kuenga ia lo ta sema fa tata mo ia foi ia e tu la fonu e fa ka inga o ia pe o le ia le funga e che le kuenga funga e ka se kula funga e o funga le kula funga le au fa tau ni se funga la kitsi atu 2 centimeter no le mafuanga le e tu hatu ava no ia ma ia fa inga fa ngau e tu lo singa ngana inga fa ngau e contributor e ke le fa ia ai ka no manga no mafuanga ngau fa e kula funga fa penga tai mine no ne ma se ula sami ma pa le pusi ni tulang ole fe ya o ma i ko ia fe ia ma mai o fe ai pa ke le ma mai ale paka o kulanga e fe o le ale tulang e fe tai mine ela ver pe tulang o ia fu ina ia o tai mine le se tula fono kau ile ale umi e fe e fa kau ile market na li ala lo ke le o ia alo ma i akua au ia ma pa ma ulo okay na tu no puede le vale que ai que el vai ngale ni sila ma sale ma America tu lo lang ya lo mai mo mai tem oi o tasila le sa e pole umi o umi da o umi ma sa le o le oka le ya le oka le ya le o fia ai me tu no fa fole ki ole tu no le mai mo mai tai ne ke lo se kai mi luma na export sai fa foi ia ole ir fo export tanto pero ia plan se mo le mangimia ai ia kula fo mo sia ku kakalia ia me samo e man kula o ele fa oso ka fe mal mala ko oi New Zealand e pe ka mo fia ku nga ai se Maketi o mo ia ke lo fe go fia nga se la wala le hangwe la tau ia fa mon tol sputala ole tu mau wale tau ole le wale va tele tau nei le masa le to lo fa ko le mai mo mai tu mau wale tau ole am le na masa ngo ele ia tulang pena sa mo va ngai ole ani ai ngo tu la fo no fa ta to so fenga faiva e pui e fo tulanga o so ona fango taina o le ia me se la tulanga te fa la wi do ko le ta le e fu le le te leo le e te tau na ngata fango taina ya mo e tu la fo le fa sa le nai te ole leni
ole kula fongo kasi iwa lima. E mato fauna ina gaming ole meka ole size limits regulations. Fakula fongo le size so ia. Pakai ka inga la ia le longo. Na. Ole fu fatau le longo le ia le. E 2 cm. Ai lunga. Ai la lot 2 cm. E mafainga mo lia o tula fono fatau le ole exposure for sale. So e lua pusa pe ke le whakau le ia. Pare ki mia le ia. Ole mo soli kula fongo hoi mea, ole mia. Ole mia ma le expose for sale, ole whatau ina le ia. Ole whainga lao ngā luenga lea ale ofisa whaina whaiwa e determine nai size ia, haka kinga 2 cm lea longo, pongi, ma le funga. Ole whainga le stock assessment. Stock assessment na la oinga wha maunga whoi alingas. Ke su e lol medical average. Ale ngata inga, ngai whai hoi susu inga iaso ia kaka kuwai ale ofisa. I meo alongo ma pongi. E whaina le size la ke le ngā, ke la isi kei meka ke ai le alongo le maua ia fua e pongi. E loa loa inga, e 2 cm ngai lunga. Ke le ngai fua o le ia lo e fua i lalo, 2 cm i lalo. E le ini fua. E ini fua kei me i develop le pe ka aka e suli makausanga e mature lo. So tu ava no le o ia la iti ia kama tu la iti se whaingi ya na sale. O taiana na pai o tato o kai ina limi kai ina ia paanga tu la fono faria. Pa pena ko ia pa tau ina I ku le awanga be pa pena. O ke ole kula fongo le fata Samoa atoa. Le me fa tau e pu me de ia ia. A whai we mai a whafo sami, ia mea po le exposure for sale. So a whai ke ai whangota, ai ke leo I angi, ia o mea o soi tu la fonu, exposure for sale. Ole whangata ia tu langa lea o le mako awai umai mea o mawhakawai ia. Alo patino e whai angalo engalo fisa whainga whaiwa, meka o roadside surveys ma inspections o whaleo loa. Ko ingi po lo whalato whatau ina ia I alait. Po ula whaifua, po ula tino vai. Ole ia malanga ko le tato ofisele legal palolo wa ko ia so ia ko masin le ko molevan na whai mea tā palolo an malo le tutu. I. Ke loa ke le followers ka le ka le nga loku. Nga o e kai savai e peitai le fa ali mai le pololo timing. Olo fo na lo fitu lo iba. Masinga ngi vasfo. Okay. Oh ya. Ele ole mai ta winan matai ai le tunu le pololo. Solo mo to atong tau le to mo se. La sa wa hospital la. E olo e se tulanga e ma si de bain tanga luenga e patula. Ole temi lu manai. O ke le pulanga I o prices, po kau o me whātau. Ai whai o se tūlanga whapenga palolo. E ke le patino le fisheries whapenga o le prices. Ko le vaenga le loko le regulator. O lo patino ma le whapenga o mele. Okay. Tai. Ia, ole mai na mai Samoa. Ia, ele nei aso. Ia, lango iena, o lango pa te foi I le sunga ale sui o le tātou office o whainga whaiva. Ia e lona taimi foi whaavanoina. Ia whamtatala I nā toi tūlanga o toi tūlanga o whainga whaiva le so. O aso e māsani na te le ia. Le aso mai le asfarai le laskonga I lasa, malasa. Le aso sa, roa leu te whan Maketi tai au. Ala le matesi lasa. Ia, whateitele la velo fiong. Whateitele manuia ngawinga nias. Ia, lea o mai tātou atunu. Ia, le tūlanga I. Ai olo o tu ngao le tūlanga o tātou ai le liu la lisi tu o tātou whalia ia olo tu maulava lea o nanga lea o le fish and chips ia ma malo le tunu te mia la wauli o toa I tu mulava to tele nisel malo tātou tunu ia malanga mai mai fo isa mo mata fa mai asi ainga ia no mai le ngai ia o I lava lisi fa ainga lea ia e mapu mai ia pe ona sisila tu I tua ia I le tulanga o waa ma vaenga whapena ia o le wafu le pe o le masani el to tele waa o ia ia I le teimi nei Samoa
lo fango teina lava ma tulanga whaata oto foi lo fiso whainga whaiva ia o le tamao aingo le tātua tunu ia o lo ua whaalango lango tele e le tulanga e le ngate whaatoanga ia ai whaapea foi le ngate whale tulanga o whainga whaiva ia a ngai la le isi pito le mantu foi o ini taulanga e so o lava mal tātou a fale whaatele pasi le sa i ele Maketi tuai sa valalo iasola ia le o maasa del tātou tunu tulanga upgrade le o ele tātou waf ia le tātou fale whaatele pasi lea ia pe ona mai mo mai ia le la wanga ia tui vai fo e mai mo tātou tunu tulanga le tele o pasi ia manu le tunu fo ele le fe malanga ia ele nei fo ia so lulu langa le wei Samoa ia o le ngata to tele ia o manu le tunu i lava singa fo o aso i whaataunga o ngā luenga matiute ia ai whapena fo ila i tulanga o Maketi whale o loa nei mai mo malta to tunu ia e whale o loa nei le whale whaatari pasi ia o le ai atula le o ele tātou Maketi ia mal fale whaatari pasi ia o ngā mata ngofia le tūlanga tātia mai tele le pasi mal to tele malo le tunu ia o lo fe malanga i mano pia i fo le yaso e tute mga luenga ia mai mo mai so ele misi lava mal tūlanga le vaisalo tau mafa ia ua misi le tātou tunu le langi le vaisalo mal kokoesi tai au tai tasi te mai mo mai ia tulang o pasi ya ia mai mo mai Samoa ia utou misia mai atu noi fafo ia me mana nei aneo ia sisin mai felai ke ma moi falai ai ma ai ngai se tape nei na tatu tunu ate pasi vai ngai ia sisin mai tatu pas tatian tulanga o pasi el tao nei matua i tele ale pasi pasi mto tua ya nisi o malu tatu tunu ia tulanga me fo io o loa whaatau sa vali ia le fai pisinisi o tangata tatu tunu ia a mai momela le si tule le laina ato pasi e tu mai le tule matau tia mata ngofia vai ngai sai sa mo mai la vale asola ia le pe o faateleina ma lona mata ngofia ia mai pisi fo nei aso lulu nei ia la unanga ata vale La'u-Pasese la iti ia stasi le ave pasi ia mai mo malta to no i fafo ia mele aso e vage la tuo vai a sisilo nge vai kaule covid ore ko pusa vor ku pe mau ia aso vor nge aso le mon mawina suiot ia ai wa faisi ve velo le tau sa mol te min nei ia nei la wa fio ma kwa ve la kau sore ia man wel nei aso ia fatai mai moment tato tunu le langi ia ese vai pa no foi ma so se tafo le langi lo mai mo mai ia vai na se sila mai foi le nei aso ia le tato taulanga le o mai le tato Maketi ia si sila me vai atu le anga yuta fale o le faltupe tu tono Samoa Development Bank ia fa solo mai e tato o no fanga le o le ufa pele o ele fo fanga fanga malo fo o le ato e fo si e lava le fili Maketi man to volta to fili Maketi le fa pe o le a fo ile no fanga le na to foi nei songi pe ta ele so ia o le we fo fanga tato malo fo ia mai fo i na to e fa pe ile no fanga e pe o nei mo man to foi le no fanga nei la to e manatua o le no fanga nei satan sa milolo nei vaenga va atu fa fonga mai le tunu ia ai o le o tanu ia ma avelo matulanga e mapu mai pasi matali tali foi pase se anga itua ia i le tatu taulanga ia o se tatu report ia tu le mai Samoa
e le nei aso, maua se isi a tātou whelainga, maua se isi a tātou whelainga, ma se isi a tātou reporti, ia i se temi tāna whengai, ai mai Samoa, manuia tele nei aso, pasai foia.